Imaginatataq kay guerra aparikushan Irán, Israel y Estados Unidos kay llaqtakunapi imaynatan kay Perú suyunchista afectan maninchis mayaki. ¿Cómo puede afectar la guerra? Imaynatataq wawqiypanay qanli waqchaki manan imapipis afectawanqachu noqa kusisqallan tiyakusaq nispa ichaqa yachanayki ay paso de Hormuz nisqan kan huchuy canal hina kay Irán llaqtanta hinaspa chaynintan 20% de petróleo para el mundo pasa kama chaychanta kama ichaqa kunan Estados Unidos kay Irán llaqtata bombawan chanqarpariqtin patarachiqtin imaninkutaj kunanri kay paso de Hormuz nisqatan wisq'arparimunku kay Irán suyu runakuna hinaspa mana petróleo pasamunqachu ichaqa yachanayki pero suyupi kan petróleo ichaqa mana ya alin llank'asqachu petróleo ichaqa wawqiypanay kunan chaywan combustible chikanta wicharimunqa petróleo 50 céntimos un solchatacha wicharimunqa mana qanqa sentiwaqchu ichaqa aska askanpi rantiwaq chayya sentiwaq chaymi kay pero suyunchista afectanqa manacha nishupichu pero afectanqa ya hasta onpas yachanayki imatan yacharankichu carropi imaymanata apamunki carropi q'ipiykita fierrota cementota carropi imaymanata apamunki chay combustible wichasqanman hina chaypis wichamullanqataq chaymi wawqiypanay kay millay guerra nisqaq consecuencia yacharankichu manachu qanqa ninkicha manan imapas pasanqachu nispa ichaqa chaymi aparikushan kay tiqsi muyuntinpi chaymi willakuykuna wawqiypanay